kita pwedina ahon kelawi kuonga netuku ato nakihelangi momoi ulu akifa moe amanaki kehau te amalu te si ono kakai mei he kuohiri o aku ki he kuongani o kumau lotu asi o mau tuki moe fonua pe mohono o seni ke fonu maru o hua iho o kelesi pe tataki nahi aho fagahosi kodonga koe o tumotuanga ofa sila iipo ono koe mo tutui o tua o kumakita ihe kominiueli he kosatari o kune ihe fohe uri koe taunu ape ke fie fia I itariti tofahala kisi ono kau taki kena uma uhaloto ofa mo oni he pule ana kakai moe ngahi siasi ke monu ia nonga pea fonu fie fia oka au he folau mei he mooni alo ofa pe mu afai o kuhinoi kekeima umakulu tape si itonga niongo e ngahi peu oe no fonatula kodonga koe o tumotuanga ofa sila iipo ono koe mo tutui o tua o kumakita ihe kominiueli he kosatari o kune ihe fohe uri koe taunu ape ke fie fia I itariti kodonga koe o sila iipo ono koe mo tutui o tua o kumakita ihe kominiueli he kosatari o kune ihe fohe uri koe taunu ape ke fie fia I itariti kodonga koe o tumotuanga
O tō maf koe mau. Kamaita e ngata e awhiona. Mau haka he langu o tau mo pata pei la tu. Au sia e hoa bea mo e miniji ke mau manatua ai awhiona. Ke mau i ke hoa wha bea mau lotu whai tō aki. Ke whai mua o mau tāki e kina e o tua. Neongo taimi lahi. Fori ki mau tolu pia lo me kina. Hiko puku ki mau tolu he e whiri mo e anga hala pia mo e kovi e o tua. Ka ui kai ke mau tukai, ka ku mau ilo. Ulua ki ui e taha to tonu ke mau ui ki ai he taimi o e whaingata. Hono wā ku mau ilo pau. Ko e taha ku mau ui ki ai. Ko i kuna anga ia o e hala whanonga. Mo e amanaki whamonu ia e whanonga ia o taimi. Aho koe ni amanaki e whakahoko e mau polo kalama tau tapa ki langina e o tua mau whamalo atu. Kei o miwi malo. O mirea me whakakau kau. Ke taki mua beka mau mui mui. Pe harea koe hike mau ilo. Harea au kui fore au ku vovo. Ke lawe maria ke lau maria au awhio e mau tau tapa au ku whai. Awhio be mei langina. Mau whakatei a paa e anga hala. Hanga o mau mata ki e kere kai tangake aka o mau lau maari. Ta taki a koe whanonga angai aho. Tapu ki nange hau e tonga mo e whanua mo hono kakai. Si fleti o. Ongoreti o mate maa tonga. Mo e whae mawaluhi wapoine nima. Si kau sponsor. Kau tau te hina te au pā. Pea he ke e kinau tolu kotoa pe ku tau ke mahu whekina. Ku whatoka e koe halai aho. Whakamau hono halanga whatu. Mua kore katoa e ngahi mea katoa ve. Kua whaalo sisu klais ka ko mau whakamo ui. Amen. Kore peke utu koloria ki he otua e lantau kakapa. Ai tolu taha i otua koe tamai, otua koe alo, otua koe laumari e maa oni oni. Tapu mo hau toka e whanua. Tama ko tupo wono. Tapu ka moe tahine kuina naspau tu ah. Tapu ke brinis kalau ni, brinisi ulukala tupo to ulukala. Mohono fare tupo mo fare o hamo he o fo. Fatapu heni ki tahine prinsesi. Ko konsela tonga ki Australia. Prinsesi Angelica la tu fui peka. Tu ah. Tapu heni ki he prinses pure. O tonga. Ai ko prinsesi Salo de Mafire o pilore tuita. Tapu ka no pere tuita mo hu eki. Tapu heni ki he hamala o tu tonga pare amata pure. Tapu ka moe pare mia tonga ho eki minista. Tapu heni ki he hawha olunga whanua si kau whakapai hai nero tuma oni oni. Tapu heni ki he Ongo whai whare a whewhine tangata. Talamu whine mui tau whanau. Sola pia moe mulang kotoa pe. Talangata hei a teki ta whai atu ki toa mao. Pe kotonga mamao atu. Kai lafo lalo atu. Pe lalo au atu. Ai motu ani ko se vani te au tua pia moe tangata. I tala ku malua e whanua. Ai tala oi o tua matonga ko ku tofia. Mua pe whamalo pe ki he o tua. Ta hi whanonga hao ku whai ma aku mo ku whamiri. Mo mo tolu mo whamiri. Si whamalo heni ki he ngore e tio. Whamalo heni ki he ngore e tio e whaema. Maru hiwa poine ni maa ki a. Tāpinga lawe mau mo e kaunga aue. Si whaka watu. E whakatoke lau o tonga, reo, o polokalama, tau tapa ki langi, whamalo he ni ki he, reti o mate maa tonga, ai ata mo e rea koe uhi koe kakai he ngā luope, e whamalo he ni he kau sponsor, si kau tau te hina te aupa, nau whailau ku whai, si ka kei hake tau ngā aue, me whailau o whake whai tāpu kina he o tua. Na me langi hi whaki hakere si mua tā puaki. Kia moulo to whare. E koe ai angame ape ku masiva. Ka koe loto e whailau mo e o wha.
Umo fai ai fi lau ke sponsor por klama au tu site. Fa malo hen ke kau front line tu ka vea. Fai pa fa more bena aku te matani bek. Ia fanga kehe ka tu be e fa ha ko de tau por klama tau tapa kilangi ahon. O lau kolo be mo lau ta puaki. Vai be tau ki PFT hen. Daniela poi telepo ta ono hiva. Daniela poi telepo ta ono fulma hiva. Koe ho año o nau telepo pe kum lau koloa mau be mo lau ta puaki o matu a koen e tu kave e he family tu onu sila hosia e ta ono hiva ta Daniela poi telepo koe tamayo e ki anga tonu ai o tu Daniela uma ofa du ki o mata be ga mere mai fa na family tu ko to pe ngalope e faita po e ki na ko e o tu pe mala mai a no nau no keres alo ofa re e te koe pe ki e hoa pe mo family e faita po e ki na me a ko to ai ki ai homonima mo ngau e ku fai pe mo po wa ki ku fai e tau ngau e faita po e ki na ko e o tua o fata tau ki ala e ne ke si pe mo ene alo ofa honi kau hifo atu tau tolu fai mea u tau wanga tau tolu ki ai ura ke mea kou fie tala noa ki ai he ahoni kou fie tala noa i he tohi tari a palo fesa hu akau i he wafe taha walu taimi koe na mo ilo taimi koe na hoko ai koe ai veteke pure anga pe o se veteki na ia e ngā hire ai tangata eiki ai palo ai paremia Samuel Grispo hiwa koe ngā hire a ko no whaka uhinga i koe pore tau ko no whakarea whaingofua koe pore tau koe tahai ne ngahi whaunga na whai ako no teke koe whai ngā tui whakapolitikare ka pau na mō mana tui he aho na e tutua tonga mo whanau vega o tā noa ke mahina ke tokola na kai ke nau tu ai nu aro whai aho na whai e langa tutu na iai ai me ai pe koe rea e Samuel Grispo hiwa na ne pehe ka pau o wale pe ko tu atu a toko tolu mano e toko wha mano ki palasi o atu e loto e kakai wako ni whakareana e pehe kua pau e wha mone e tui ko ne hanga ko whaka ai ke sio e kakai ko nau mafi mohono nau malohi ya ua ko whengarea pea o e pore whakawhikake he koe tuu koe whakamamani lahi e upehe o ku pore i he whaha i koe ai whaha i koe pore i he whaha i whakaanga ai whaha i pure anga pia koe whainga pore ia na e whai i he aho ko ia ko mō pehe ka pao e warepe ko tau tuu atu ki palasi o toko wha mano pe ni mamano ai koe vai ua ia kakai koe pe koe ospe kakai no foi tonga pe koe vai ua kakai ure sisita kakai lalahi ko ne ngahi rea pehe he osi koe to e whakafoki mai nau tolu koe koe to e whiri koe wafta fitu mea koe na e lawe ki ai a haamala koe whiri ia i he wafe taha wha na e toko hiva pe ai whahai ai patoa toko hiva kai toko walu rewa e tau ataina ke kakato e toko taha fitu mo soki foi palanisi koe na e pure i he tau ataina ia pe ko fe whahai pure ana e ko whahai koe na e ua pe koe whahai koe patoa tolu koe whahai koe ho eki pe haurewa kau taina tau ataina nau tolu aki pe koe tau ataina nau floati
pe ko fe ai faha I te nau tu umoia ka nau pure anga. Ai na engineer lavlavu pe Korea Samuel Agrispo iwa ka lavlavu ke nau swingi mai ki he ai mo nau moi o ange ki ai e nau ha. Lakanga mo minister te tapu ke te turi nau tolu ke ngai mea o whea la ki ai ngā ue mo e whai toto nuku e ngahi area ko e mo no ngā close na e tohi sai ko e wafe taha fitu na e veteki ai pe to e whakotu umai e wafe taha fitu toko taha wha ai patoana e huma he wafe taha fitu o nau malohi fe unga ko e fufuata imea ki au ke toko lai pe nau malohi fe unga ke nau wharere purehanga he wafta fitu. He whakaita e kakai, o to e whiri mai na tolo na toko taha whana, o to me tika e pena upure anga na tomu. Sai, koe osi koe whiri koe he wafta fitu. Ka mata rewa pure anga koe he wafta walu. Pena iei e ngā hirea e tangata eiki, kune ilo kua ofi ke mau e toko kakato e whika taha fitu I wharea rea, pena e mwene ngā hirea hangeha pore. Pore I e whonua. Pore I ke tukuange ho tauanga whakafonua. Pore I ko si motua e tau ngahi mea. Ko hinga koe tala noe ki pui tua koe ni ke taua umai ke sio ai palofesa koe ni a palofesa ino ke huakau, ino ke fotu wakau. Ke pore koe ni pa ne whairewa e tohi koe ni. Whanongo ki e kau lau ate e tohi. Koe tohi e ni he aho wha o katopa ua whetaha walu. Ai ko lere ko wafta walu kamata ngau tai fonua asi mo kingdom of ice asi mo kingdom of ice e tai buia fanonga ke tohi ko ni ai palofesa kore atu ke mo kataki o toko ni atu ki pi e ma ko e kakai o ku walau sorry ka te kamata me mua tari a palofesa hu akau ki he pare mia he nerea whakamana e hoko e maweu. Holo pē tala noa, ai matanga, kai whai atu, ai hakau I tala noa. Kore atu, ke mou kātaki o tokoni atu ki he pi e ma. Ko e kakai o ku walau he whonua he ahoni, ko e fuu kakai ne pou ki he kuohi, pou ki ai he kuohiri, ka ko nau toki mahino I he ahoni, ko e loi na e whakate fito ai e nau pou ki a te koe. Pea kuo e mata a e lavaki koia he taimi, ko ke au ai ki he sea na ke pore ki ai. Ai kehe ai rea he hake, mo rea he hifo. More ke mamao, na ataku o pehe o ku tae mere hapure anga. Ka o ku hala ai pure anga o tonga mohano taki. E huarela ene tae toka I e lao, mo e konistu tone o e whonua, hange ko koe PM. I kai ke ngata pe ai ka kua mahino ho o whinga mo ho o minista lao ke tuku hifo mo e tu I o tonga kai o atu kotoa ai mawhai ki a te koe. Pea kua mou tou rea aki ai whakakaukau ko e ni tātu o lahi. Ke awhio pē ko e whakalangilangi. Ka pau kua mou sio ha whakalangilangi tae mawhai ha wheitu I mamani pea mou kātaki o whakamama mai ai motuani. Talaki he nihi toko si ho kau pou o kunau kei hiwakawa aki hono tutua nuku alofa he I kai pē keri ki he uto o maui ke toe iai hame apehe e toe hoko I tonga. Ko keri ke uto maui ke te hoko hame apehe I tonga. Pea ka pau o ku ke tāngia ke hoko o hange ko ho orea whakamana pea ke ui ho o mou kau whakataha mo ho o kau pou ki ha wheitu upe I tonga ka tausio. Fere ai kakai hange ko ho o nganga whai, he loto hala pure anga he historia ko e talangata ki he whekau maa ko eni. You can fool some of the people and some of the time,
But you cannot fool all of the people all of the time. Pea koe mea ea o kuhoko ki tonga i he ahoni. He i kaite ke piki mate koe he mawhai, koe uhi ko ki nau tolu o kupiki whakawheke ki a te koe. Ka ke whakakaukau nā kua taimi ke whai ha mālolo he kei mau ai ngari poto. He kua kamata ke fisi ki tua ai pure kovi, koe whakatawange pē ke ki i taimi ke kamata. Pē e ki i taimi ke kamata. Taimi ke mamata. He whakananamu. He koe nanamu haa atu. Hufanga he whakatapu. Whakaapa atu. Mea palofesa. Mo whanau ke lau koe. Lau ai palofesa ki. Tohieni i okatopa huafe taha walu. Ahoni mo oni mea koe na tohi ki ai. Ngai mea katoa na tohi mai he mo oni. Mos whaka mo oni tau tolu he ahoni ke ngai mea koe. Mea koe ni e palofesa koe ni. Nai alai ndia mo ngai mea na kure ai he huafe taha walu. Kai mta tau pena kamata kumai. Maria koe pehe he palofesa. Ki hanga taha whakamāmaia ka pau ko siaha pure anga unau ilo koe. O kuiaha whakalang ta iaha no mawhai. O koe ka mea koe whakalang ta e mawhai. Koe mea ia ku talai ai mawhai. Mo no whakalang. Sio ke tohi koe ni koe tohi ni ua taha walu. Koe rea ia ai kakai. Ko nau hako. Moe nau whangakui, moe nau tamai, na e iloa henga aue, moe ako. A kalai a ino ki hua kau. Mu whanongo ki he. Mu ene pore i heni he tangata e ki, he balofesa. Ene talange, he i kai toi hoko ha mea pehe i tonga numu hua kawa ake tutu. Mea uska pate pehe me balofesa. Ka pauka ke moutu i ki ai. Mu whakataha ki ha feitu. Mu whakataha ki a wheitu. Ka mousia o motogi. So ke whakarea koe nei whai koe Samuel a Crispo iwa. Mai ko toa e mawhai. Ka ke whakalang langi pe. Whehu i he palofesa he. Mousia o kuia hamea koe whakalang lang ta ea hano mawhai. Pia tala mai ki hange koe tui Britania. Koe tui mawhai lai tahi e mamani tui Britania. Ko tui o sianga pehe tohi e a talato e tangata na ne whai e tohi. Mo ene mea na ere ai. He koe kau tangata ina nau kamata e whatu e whakau e te mukalati e. Toki palofesa koe ni wakau. Maria toka pate mo foko whanongo e ngai polo kalama. Sa. Lupeni o tu home. O whambe ke whanongo a asiata hao whanongo e rea koe ni. Pia mo ngahi tuku aki koe ni o whai e he patoa. Whekau aki mo e wafu. Na upousi hake he kupesi. Na upousi hake kupesi. O whambe ke mo whanongo kau laulau at pe ai ngahi tohi hen. Ngahi tohi na e whai koe lupeni. Koe tala noa ni ki wafu ki stiva toa. Na e hanga e hasiata o hake mea koe nio pehe. Talange e lupeni o tuhou maia na e oho vare ia hono oange. Ehe pare mia mo e pure anga ki ai a wafu. Oho vare ia. Kau mea koe ki i konga pene tohi ko o mai. Teu toe o mai pe konga he apongipongi ke tau lau. Ke tau sio ai he mea kui koe whaka ofa. Ke he ngutu, he koe tama ngutu kau ene tama si i whakatu tāmaki. O ku mari mai ki nau toka pe na ehono ki i api. I manuka. Tohi mai kau nau toka nau loto mamahi e tamani e ni whangari ko vi o nau whitu. Kau maharu e o tuho ma me niua pe ko wawa. Kau nai hao nofuen. Kau mu whanongo ke so ka ne fo itohe na pare miana e ave ki ai. Noted. Oua te ke toi ngā ue mai aki ai fo irea hota whainga maari. Mo sio ke natura whakatu uta maki koe o lupen o toko uma. I loi ne utohi.
O kune tohi e ia ko ia moe pare mia kuna pat na ko ta whainga maari en ke tatak. He koe tama eni nana o lau ke na tula whakatu tā maki e tama koe ko lupen o tōma. Koe tama eni na e tuku hake koe e rihai nana pehe e holo pe a mohai wani. Tama eni na e mau ene mo uia John Ball, JP. Hanga tu iwata he e tama koe ni ke na mawahe naua. Pena na fetohi ake whinga e ono miliona ke na mawahe koe fui huko e masi iko tu iwata na ike na patna ke na whakarere a wafu. Kai ke lava he taimi o akirisi, pe heke mai ki he, koe whonga koe ene tohi koe o ku whai koe ki a, ta koe niwa top tap. Koe tohi koe na ne whai koe ki a paremia, koe whonga tohi pe ia na ne, te si o pete ni ngau koe, o sipinga me sipinga tatani na tulamo tu iwata. Ene hai mai ngā hirea ke whakawhihia ia i tangata ik paremia. Koe tohi ene ai paremia ki ai, ke oua toe ngā ue mai ake ngā hirea ko ia, o awe tohi ai paremia, o te mueke mai motope ko mai ui meri koe ni, te musio pēna o pousi haki. Ui meri koe ni koe, whaita i pehe kompiuta, ko hai na spy na, o ware ku kua umai utohia koe ka te hau. E koe tama kai haa pēnea, koe ngā kau spy pe. Whanonga tohi ai paremia. Oua te ke toi ngā ue mai ake fo irea, hota whainga mārie. Lolotonga, ho kei paremia. So ne ko ngā fo irea na ne hangao, o ngā ue ake ne utohi. Te utoka ake ne utohi, a pongpong te utohi ake ko ngai. He koe ne tohi ko ke paremia, tohi atu ai, ko ta whainga mārie. Tohi atu paremia, ke oua toi ngā ue ma ake rea ko ia. Lotonga ho kei paremia. So ke ne rea na whai ke paremia. Ko ta whainga marien, ko uhinga koa koe nao mai pe mea. Aena e tukua ki e asiata. O pehe asiata, na e tange ki tamaina e hovare peo no ange ngā weki ai. Ke mousio mai ko ne na whaitohia koe mea bene whawhere utohi te utohi pousia ke utohi. Tamasi i whakatu uta maki ene whaunga tohi. Tohi ak whenga i peke whakapipiki mo talango na whainga marien ko hingo na nofo vāo fi hahake. Tautou ngawe aki pakoe tafulu ia tuen he paremia. Ke ua whaatohi mai o ngawe ake rea goia. Whanau ke tohe paremia. Pea oua te ke toe ngawe mai ake fo irea hota whainga marie lolotonga ho paremia. Koe uhi e lava. Pe ke riki ai emaili ki hataha. Pea ne pehe o kuta collude kope koe ha. Mahalo koe spela whakatonga kai pick up e whaia. Pe koe corrupt. O kuta collude ke ufua ki atu ki a koe ai ngā aue ko eni. Very careful in this kind of communication. He kariki, a emaili ko eni ki hataha, e lava, whanonga mai pe koe e lupeni, nai tafulu i at koe, ko kata he taimu e kotuikulo na pousake mo kore whamore more. Hataha, o lava o whaka uhinga i pehe e ta emaili lolotonga ho emaili lelei pe a au. Also, the way you discuss this issue with nobody. Be careful ho taimi o ku ke ngawe aki ai ho ku hingoa es a PM e paremia. Whanau? Koe tamai. Tama whakatu u tā maki. Koe ne whangi tohi en koe na uposa ke au. Niu kei tola e upon ko ia. So ke ki tohi en e ta. Koe pui tua ai ngā weni, koe kore ia me he panke a mamani, ke tuku ki tua ai ngāhi me ani ke whakalele, hanga eia whakahino hino ate pare mea ne ngāwe, whanonga ne whakamatala. Ke whakalele e kautaha tau a tāina, ka e toe tangata, ka koe, whakalele kautaha tau a tāina, mo e tangata i whanua tonga to tonu pe, pea koe qualify
foki ki he ngahi, ki he ngā weni, he koe pureanga motu a ne utohi atu ai, ki he feitu una, aina e tohi pelo tonga puru. Ke ne whare i au, whanong, na e whare i au e tu iwata, ke u whainga e ku laiseni, ka u whainga ki he ngā we, he koe uhinga o kua kuarifai ki ai, pea koe taha, he ikai, te nau tāri e piti a ngāhi kautaha waka, pe koe freight forward, he conflict ia ki he ngāhi kautaha, o ku ikai ke iai ha nau pikinga ki he ngā we. Pea koe uhinga ia, ne uwhinga tuai ki he feitu una, pea kuo ke toe tokanga pe moe public enterprise, ai koe paremia ku iai pe moe public enterprise. Kua utui mahalo koe tari lotu eni a eki ke ta whainga, whanoko ne whainga tohien, ke ta whainga i rewa ki he ngau e stivatoa, ke ta whakarere, si une ngau ke whakapipiki mai pare mia kia, ke ta whakarere, he koe mea totonu pe ia, ai tangata i whonua tonga, ke nofo e sirini ko ia i tongani, ka e oua to e hau ki murini, o to e ave ia ki hap. Pea oku whakamalo lahi atu ki e feitu una malo e tokoni ki hotaki i wahenga whanong. Ki hotaki i wahenga o lava ke kamata ai e langa ai e api ako lau tohi o navu toka i manuka. Whanong e, o siapa whakamalo mai pe ia he ngāwe totonu ai pure anga. Ngāwe totonu e pure anga, ai langa koe api ako koe i manuka mo nau toka. So whanong ke whatu tama ke taman. Ne ngāwe akia koe mea koe ne tohi a pare mea ta ofi au pito koe whaai mai he ne ngahi emaili e ta mea koe mo ai PMA instead ono hingoa ka ai mai e pare mea ai. Mo whanong pe mo tau na mo pe he asiata hao whanongo he utohi koe na ko upousi hake. Ke whakamahino, koe tama whakatu utama ke a lupeni. Koe ki tama whakatu utama ke au pito. Sio koe na tila pe namo tu iwata e tai ngoti tu iwata. Sio ne tohi ne taha. Mo whanau ke lau maari e tamani. Whanau ke lau maari e tamani. Dr. Honorable Dr. Pohiwa tuene toa. Whakamore more oua na ake tari he koe kautama whakatu utamaki ena na e ikai te uisaini. Ko nau tolu, na nau whekau au ke risaini. So koen koe mea ni whekau aku mai keisi koen koe a mea. Ke tai risaini na alua o na kau mo tui watao, ke ai na kau taha. He ne nau ilo, mei he reipa, o ku iai e ku laisen stiva toa. So koe tu laisen e reipa na e tui watao, ko te mene minister reipa tui watao. He o ku nau loto nau tolu ke nau mau kotoa e pisinisi i tongani, koe lawen ka John Paul, ka tau hala tau tolu. Koe Oliver, koe toko taha flanse ia, o ku nofo nu usila, o ku ne whakapaanga e ia e ngā hilanga, o ku whai, pea o ku nauto e whainga ki he stiva toa, o e wafu. Aia, o ku ne whainga ki ai, sio ki he ne ita, ki he nau ita, ne nau toki ilo pe a neafi, pe a whekau ke waipi ke whakawhisi, pe a to'o kotoa mo e ku laptop, mo e telefoni, pe a ko e ku whika fo ou ena, whanongi e. Whanongi huhua e ngata. Ka ko e ku kore ke oua na ake tari, he ko e kautama, whakatu utamaki ena, please, ka pau pe te ke eke, pe kia etika. Sio te kau hake mo, whakalame hake mo etika ai. Koe tama koe ni. Tama si i whakatu utamaki e. O ku horia ke ne control e kakai koe. Na pe olo mo tu iwata toa, tu iwata ki toa, heke man ke pare mia. Ufano ke ne whainga tohi. Very demanding.
Wakai hake tohi koe ni. Whanongo koe ne tarien ke tohi koe a pare mia ta fulu I mai koe a lupeni koe he ne tohi ko tau ai koe mea. Whanongo ne koe I tohi en. Lupeni o thoma ki he toke ta PM. Honorable PM toke ta pohiwa tene toa. O kua kore whakamore more atu ki he feitu una, ke whakafoki kotoa atu, e ku emaili ne hala, pe o ku whakarea e ku emaili kako e ku whainga atu pe ke mahino ki he feitu una na ai tukunga o ku iai ho tau wafu o ku mau takitaha whainga ki ai. Sio nau whainga foke wafu. Ko eku uhinga e lava pe e mau whainga ko ho o kei pure anga whanongo ki he hu ai ngata koe ni. Ka o ko whakamore more atu ki he wheitu una I kai te u whakatoka ngai e ku emaili ko ki I matawarea. Ai, ka tak whakamore more te u whainga ke malu au pito e ku emaili ki he wheitu una. Ka ko ene osi pe eni ko tiriti e ku emaili. Ke tiriti ko eni ko lau atu ho emaili lupeni. Ke tiriti ko eni ko lau atu ho emaili ko whe tiriti ai. Ko e vareni ko e keisi whenei nei ke palo parema mo John Paul. Ko koe mea kui ko tangata heke. Heke holo pe ke kumi hao whainga maari e. Whanongo mai lupeni. Ona ke whakakau koe ko ho whakapuripuri. Te mautae I loi. Kei fono e fuwhaere, te kai ke upousi hake lupeni o mo wheto he aku mo tirila. O si eho o patoa, wheweka mo tirila, koe nuku ke heke koe ke he peki. Ke heke koe ke he peki. Maari ai mo utohi ko rikuesi ke koe uhi ko Charlotte ke bo. Mea koe aku lava pe Charlotte ia whetu taki ke pare mia. Ka pau ko awhe mei mo ungaina ku si alpe ia whetu taki ke pare mia pe tari he pare mia ke na whakata. Ka aia ke hange koe koe ha pai pā ke middleman o koneki ora ka kai. O kuke fu whakaofa au piro. Lupen tuku e ngutu holo mo e mio I. He koe ni ko o si maa ua ngai whakamoni. Mea ena I tokanga ati kai pare mea koe ni ko mau ea. Koe na ke talange tamte emaili koe ni ko mau au emaili. Mea ta tau pea koe na e mau na koe u emaili ta tau pea na e mau e li hai homo whetohi aki lau ono miliona koe na koe pea mo tu iwata koe ke whenga. Ke he ai ke whakarere koe stiva toa ke whemau hamo sirin ke kamata ke bisinisi. Pia maa wai koe John Polo koe pia akai koe John Polo mo nau kauta JB. Tu koe heke holo. Heke at katirila, heke tu iwata, heke ke pare mia au nike. Te itola he tohia ni lupen. Ke unga ahoni urea ka koe ahoni. Sai. Tu e keu ki talanoa nai ki konga tahana tu keu tok le rei he ahoni. E ki konga tahana tu keu tok le rei he ahoni. E ki konga taha tari koe ki a kalafi moala. Na urere e mea tolu foki na talanoa ki ai a kalafi moala. Na urea ane afi mea e ua na tanoa kalafi moala ka urea he ahoni mea hono tolu. Mea hono tolu koe ni hanga tuku aki. Ai lotu loi pia moe. Pia moe aukai. Pia kuouti rewa kalafi pia mei he tohi a mātiu. Malanga si suhe mo unga o tala noa whekau aki moe aukai. Ko whambe e kalafi te ke mahino I pe mea te tala noa ki ai. Nau tanoa niu he porola whalau maria niu. Koe malanga koa si suhe mo unga ka pate mo foki o lau.
o ku tala noa si isu hene malanga e mo unga ki ho personal relationship. Personal relationship. Mea whaka fo i tui. Tala noa ki he lotu, ta noa ki ha. Alu ki he rilo. Aha du tau lotu he TV. Lotu he whakawhamiri kui ai e maari mo e whanau. Lotu he siasi. Koe tala noa koe o e malanga he mo unga ko ofa mai ki o te mauto o hala e context ai malanga he mo unga. Koe ngahi tala noa ia si suho personal relationship. Tanoa i kia koe pe. Tanoa ki au, whapo i tui. Koe tala noa ia ki he whakakulupu. Koe tala noa ia ki he whakawhanua. O kui ai mea koe au kai whakafo i tui. Koe au kai ana ke kuoti e kalafi. Au kai whakafo i tui. Kai te whemau hataha ke ne ilo ku ke au kai. Tafi ho mata heru ho ulu. Koe uhinga ia. O mea koe, o te hanga out of context o to o mai fui mea koe ia, ke whakalake au kai whakafonua. O koe mea e koe au kai whakasias, au kai whakakulupu. Fefe ta noa koe toia e seta. Korea e seta ka mo te kia i keha. Au kai a isireri he aho e tolu ke teu ke huoha. O tau wholofola ki he tui. O koe mea koe au kai whakafonua. Sio ke tano ka si su he vahe ni maa ke i he malanga i mounga ke lo tu tamai. Hu ki he rilo. Koe tala noa bea ka koe. Koe tano ko ke au kai ke taftafi o mata. Koe tano bea ka koe. Koe malanga he mounga. Koe ako naki a si su ke tau mo ui. Whakafo i tui. Ki he alu ke pureanga e tua. Ninive. Hu ki a siona. Malanga. Tu uni heha. Tu yo Ninive ke ha. Au kai e fonua. Koe au kai e fonua ke hao whaki e fonua. Au kai a au mo au ke hao ka whaki i au. Ngoe ku mea whakafo i tui a aku. Ngoe ku whaka amu. Koe ke hei. Oua e ai o mauhala. Koe au kai whakasiasi. Koe sapate uluaki ko toa pe tau. O whaia au kai koe sapate koe toe tuu. O au kai ai sias tongau na au kai he mea. Toki vete ho ata. Malanga ho ata koe he toe tuu. Sapate toe tuu. Vete au kai koe. Koe mea koe au kai whakasias. Pia vete koe ba asio mau kai pola. Whama u whakataha he malanga he lotu pong. Kai bola he osi. Oua e to'o mai e folofola. Oua e to'o mai e folofola. O ai o whakatatau ko moulo tō kalafi mo seaspohiwa mo piveli mo mea. Oua whakato'o mai ulahi au pito e kakai. Nau hao whaka uhinga i hala malanga he mounga. O to'o mai e ako naki ke whakafo i tui. Ke whakawhe paki ia ke ako naki. Ke whakatoko lahi. Lahi au pito. Sia ke he lotu ka sisu. Whakatata ke lota sisu he vaita fitu. Ulaki tala noa konga ulake lotu ke hai. Ko lotu whakafo i tui. Tanoa bea sisu hono waa ona mo sihova. Konga hono ua lotu. Tano bea si isu ke he wape o Sihova mo ene kau wā konga. Kau ngā ue. Konga whakaose lotu koe vai tāwhitu. Tamai koe konga whakaose koe he vai tāwhitu. Lotu a si isu. Koe lotu e mai kau wā konga. Pa koe whakafui tui. Koe lotu ia maa e kau. Karistiane ko toa pei maman. O wai mea koe ui koe lotu whakafui tui mo e lotu rilo. O wai mea kui koe lotu whakasiasi. O wai mea kui koe lotu whakafonua. Sai. Koe lotu au kai whakapure anga ena whai i Ninive. Au kai whakapure anga ena kore e setabe. Au kai a Isleri. Au kai whakapure anga. Ko hi koe i siu whakapure anga. Au kai whakawhamiri. Koe i siu whakawhamiri. Au kai whakasiasi, koe i siu whakasiasi.
Au kai whakafo i tui, ko i siu whakafo i tui. Tu koe mau hala. Tu koe vete halaki ai tohi tapu. Sai. Ko o tukuaki. Tukuaki. E nau kona. Moe kai. Palo pare ma whakafo i tui. Pete nau ilo pia e nau tō. Koe tātou whihai ni kure aki. Pa usi e lotu. He mea whakawhonua ko kita pe e kau kovi ki ai. Te ko hai kau minister na e kai, hai na e kona he po kakato, na e kona e pare mia, ko kai ke kona e pare mia, na kai ke kau ia ai. Kau kau minister nau whihi ai, ko nau tolu pe ia o kutila moe o tua. Ka he i kai ke tae au ngai au kai ai ha. Au kai koe na e whai he ngai si, ma ai pure anga. Koe foi ivenia o ku ngau e whakataha e ha, si mo e whonua. Kiau, mea aunga taha ia kua whai, e whonua e au kai whakawhonua. Tau tau whamoni tau tōki ai. Kai ki hala ha tau e hoko e ha whā. Whewhe tauni. A whā lalahi e nima, pe ake awhi tikiria hiwa noa e a whā na hau mei fisi. Hau bea tonga. How about that? Fefe, I COVID-19. Fefe COVID-19. Tau feta kaya asene mo meripoane mo okalani mo ngahi fonua mo COVID. Fefe tonga. Fefe afisi. Feta kaya mo COVID. Kei kaua tonga i he whanua pe e nima pe whā o te gai peke au kia COVID-19. Nai kamata pe lockdown ni, pe a kamata he e tūe au kai. Tui whakapapau, nai kamata ai me whakau kai pure angake au kai whawhanua. Ahoni, o ku kei aunga pe au kai ki he whanua. Whai e lau te volo he ha. COVID i mo mea. Hangai mamania whakapare i whakalanglangi minister mo ui atonga. Whakapare i whakalanglangi minister mo ui atonga. Kei whai holoa lau i kone pare mia. Oku kei hanga e mamani o whakapare. Ai pare mia atonga. I he ene kei tuu kai o tau kei hawa he COVID. Recognize whakamaman lahi mai tau paremia. Recognize whakamaman lahi mai mo tau ka. Minister mo ui. Ko hiko e whai toaki. Kai ke ilo mai ngai whonua eko nau fia mai to ngāia. Ukai ngari ia pēo ia kalafi ne miscontext. Ai context ko au kai. Na si awa kalafi e tunga maalunga au pito i mamani he lotu. Evangelio. Na kalafia ke tunga malunga au pito. Toli aki e kalafi lotu. Ko tui whakapapau. Na kata kakai he aho. E rea kalafi. Kau hanga e kalafia tuku hifo ai. Ai campaign asaspo hiwa. Ngata pehe kakai kovi, te nau kui ho nau matake sio ke mena whai kalafi. Loi kakai rerei, nau sio ato ilo, hanga e kalafia ta aki mai mea na e whai he tamai a se aspo hiwa mo piven piukala he taina nau pure angai. Hau koe kalafia ta aki hake, conflict of interest, na e ta utu ai pure anga akirisi. Mea na hoko. Ko tu be o mahino ngofu. Ya mahino lelei. Tonga. O kuou kei tuipe. Ko e lotu au kai a siasi mo e fonua. Ma tu koe whai lotu au kai ia he fonu e se pureanga. Ko e ui ai pureanga. Ha koe siasi o ha. Whai ho nau whatongia ko e lotu mo e au kai whakafonua.
He koe pureanga mo e siasi malohia e fonua. Whakataha mai ai siasi mo e pureanga koe malohia e fonua. Ui he pureanga e siasi ke na mau whakatake lotu au kai ai fonua. He koe kakato ai fonua koe tana ke pureanga mo e siasi. Tau kei tai maari mo monu i atonga e ahon. Kei tai maari monu i atonga e ahon. Programa lotu au kai koe. Oku i kai peke u holo mui, pe oku i kai peke u vei ua. He u i kai koe pureanga u nau whakarere au kai. Ko fe? Ui he pureanga au kai, kai fe tongi mai ka ngahi sia sioha. Os, whakarere atu he maamunga, whakarere au fitu, whakarere sias tonga, ngahi sias whakari sia neu na maha, fe tongi ko nau tolu nau whakarere au kai. Pia koe o mai a kau whai whekau koe ia au whakarere au kai, oku whai aki ia, ai osi kia verenga e nau mo ui. Pōhiwa ngahi sia si, whai aki e nau osi kia verenga, o kai ke whai whakapāpā kū. O kai ke whai whakatamulu e kau whai whekau. Nau nofo na tō sio ke pure anga, kau tōno no e whawhenga e pure anga he process e au kai. Ka kai koe te nau fua pe nau tōro. Kau kai ke o mai kau whai whekau whai whakarere au kai, o whai whakamomua nima. Os mo ui. Hai kau whai whekau, moe kai ngalotu, moe ngahi hiwa. Mang tau bea ke katoa ngai au kai whakafonua. He koe siasi, pia moe pure anga. Koe ongo oriwe ia, whetaiaki, malohi ai e fonua. Bea gau whai ai lau koloa me lau tāpuaki. Whamalo atu. Ko ilo bego ova e tau taimi, ko au ke taimi koe e tau. Ai osi e tau polo kalama. Hoa pe foke taha e tau polo kalama koe ni. E tuku pe mua. E tā beha tau whasi pe tau tuku wha osi ai pe. Ko whamalo lahi atu he kau whanongo, whamalo lahi atu he kau sponsor. Whamalo lahi kia moutolu. Mou ke inofo ia e tau polo kalama. O lau koloa mau pe mo lau tāpuaki. I he kei hoko e tau ngāwe koe niu e tau polo kalama. E tau lau koloa ai mo lau tāpuaki. E tau kānoa ai hame agu mo oni. Kānoa hame ake tuhifo ake kovi. Ka tau whakamā ui e lelei. Koe uhi koe whanua.
Koe mau tamai kai ngata e awhio na mau haka he lanko tau pe patai la tu. I he ofa ai o tua, aku ke tauhi mai ma ki mau tolu. Ke whakaosi aki e mau ngau e aho koe ni mau fia pe e o tua. Ku ke whakalawe maari e ki mau tolu i he mo ui. Mau fia koe uhi koe whakiiwi, whakimalohi, whakipoto, whakirea. Ko ke whakakolo a ko tamai o eiki. Koe uhi koe ngau e koe ni he taimi whaingata a koe ni. Unua ki ato e whatongia, me ono ngau e ke whatatau pe koe whirangalo o e awhiota. Mau kore ke whakatontonu pe ki mau tonu. Iai e mau whailaulau kutuku o mau ao ko tāniela poi tere pō ta ono ngo fulu mahiwa. Tuku atua koe mau whailaulau mo ui ia. Pe au whake hoko e mau lotu mo e hu. Ko insenis nam kakalaia. I ho tamai o eiki. Ko e makamaire ko ne au siagu mau whawhita iai. Pe koe mau lotu ia pe mo e hu. E kei taki hono hana hala whanonga. I ngahi makamaire o kuhanga pe me mua. Ke whiunga pe mo e whinangaro maa mo maa on. Aho a fio. Mai koe mau lotu ia ke kei whaita pe ki nai whanao. Kai pehe ke toenga. Koe whanau pe mo e whamiri. Mai ki whakainu pia ki mautolu ho o vai o la whawhanga i ho o maa mo ui. Whaka watua hai rotua e vai vai. Koe keresi o mau eiko sisu kalaisi o whae o tua koe tamai whio he lau maari maa o ni. Ia nofu ea teki mautolu e o nai. Hiri ka whaipota ngata. Amen. O whaka mautolu rewe malanga o te tau atu.